kunandia parlaspa kasun imachus chay verdadero qarikay. Diosninchik parlawanchik chaymanta, chayraygu qillqasqanpi willawanchik, maypichus noqanchik qariwan warmiwan respetakunapaq. Lucia historian cuentawanchis imaynatachus pay sufriq karqa matrimonion ukhupi. Porque qosan ancha celoso karqa. Chayraygu tukuy imamanta Luciata maqaq karqa. Cuerponpis q'uyusniyuqña, pero payqa justificaq karqa. Ay maqawan culparayku nispa, chayraygu mana saqayta munarqachu. Tukuypis nihkangu, ama t'aqakuychu, ama separakuychu, porque chayta mana munanchu Diosninchik nispa, aguantanayki tiyan nirqangu, pero kayqa mana hinachu. Diospaq qillqasqanpi noqanchik, tarinchis imaynatachus niwanchik, qaris respetanangupaq matrimoniota chantapis warminguta. Kayta noqanchik tarispa kanchik, kay libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4pi. Chayqa verdadero qarikay, cuiday, munay familianchikta. Chantapis niwanchik, Efesios, capítulo 5, versículo 25, niwanchik imaynatachus warmis sumisas kanapaq, pero mana maqachikunapaqchu. Sumisa kayqa respetana qosanchikta munakuna chantapis yanapakuna. Chayqa sumisa kay niwanchik Diosninchik. Chaymanta hina Lucia saqespa karqa qosanta. Hap'irqa wawasninta riporqa kaypachakuspa. Kusita kawsamurqa. Chantapis valorta hap'irqa denunciananpaq. Kunan tal vez kan pasasaygi kaykikinta, ama ch'inkakuychu. Kan willanayki tiyan denunciaspa pichus maqasuygi chayta. Qarikayqa, verdadero qarikayqa, respetana munakuna familianchikta chantapis wawasninchikta cuidaspa. Chayta munan tukuy matrimoniuspaq Diosninchik. Diospaq bendición ninwan kaychik kunandia.